Díomh cuairde, aniu bain muid ag féchant an Ríomhphost eile, agus tá an Ríomhphost seo tá sé sa fápéir samplach, I bápéir samplach a D, agus tá sé ar lehanach 73 just na pápéir hamplacha, so lehanach 73 más má leat baisibh á dhéanamh. Aniu. So ba muid ag féchant nu ar an stór focail agus na frásaí, so racha muid trí cúpla frás gur féad leat úsáid chun an cheist seo a dhéanamh. Ok, so an chéad rud faoin Ríomhphost seo ná mar dúirt mé an seo tá sé ar lehanach 73 agus tágann sé as pápéir samplach D. Ok? So tá an cheist seo píosa beag difriúil ó na Ríomhphost eile atá na pápéir scrúdaithe nó na pápéir samplacha tá brónarm, mar tá sé formáilte, okay? It's a formal Ríomhphost, okay? So we haven't done a Ríomhphost formáilte go fóil, so féach famuid ar seo. So sa ceist seo tá an tábhar, okay, an lína a scríbann tú céird atá an Ríomhphost faoi, okay, an tábhar or what it's about. It's already filled out stitch, okay, which is just, but it won't always be mar sin. So Jane cínta go bhfuil the tús, the banú agus the críoch agus an tábhar agus Ríomhphost ó agus Ríomhphost chuig. So your Ríomhphost, you have a Seola Ríomhphost. Seola Ríomhphost is your email address, so you have one on Squelga, and that you have one for the Cara Squelga freshen, okay? Because when you're hardly interested, when that happens, that means that the Ríomhphost is neamh Malta, okay? It's not formal, which is what most of them are like, okay? This anew, it's different, but usually it's neamh Malta. Okay, so then keen to that you still know your O is your Ríomhphost, chuig is Ríomhphost the Chorrid, okay, Ríomhphost the Chorrid and sin, and then ábhar, which will be sa cheist, okay, it'll be sa cheist ar an law, what the Ríomhphost is about, okay, but in you, ní caithfidh muid é sin in, if we don't have to do that in you, okay, mar tá sé déanta. Okay, so Neil cé go bhfuil an tábhar, even though we're given our tábhar and our Seola Ríomhphost anew, yay, we haven't been given our banú, and we need to be cur amach le sin because our banú is has to be formáilte, okay? So we need to be on cur amach le sin. So we need to use our banú formáilte, agus our banú formáilte we need to just know it, okay, is a chara. Okay, so usually we're scríb a Liam a chara, no a Aoife a chara, no a Africa chara. We just take out the anim. We just say a chara, which is bra éasca péasca. And then our first line is Tá mé ag scríb cogat faoi. Okay, I am writing to you about, and we're going to put our tábhar is stock on sin. Okay, so we put our tábhar and sin. Now, an tábhar is given to us ar fápéir samplach D. And it says Tora mi an fobal faoin Bialann Nua lig the ski. Now it's okay just to put in Bialann Nua, okay? But tá faoi an seo, so we have to faoi taréis faoi I gcónaí tá séú. Okay, so that's cearcalóir or new. Okay, so book muid raig. So caithfidh muid a bheith cur amach faoin gceist, okay? Tá an cheist seo bunaithe ar an bhógra ar lehanach seachtó dó. Okay, an tábhachtach, it is bunaithe ar an bhógra ar lehanach seachtó dó. So we can't be scríb faoi Nando's, no faoi Milano's, no Bialann eile atá jazz. It has to be faoi lig the ski. Okay, and that's our biachlor an seo. This is our biachlor an bia a bhaimmuid ag caint faoi, okay? So just be cur amach faoi sin. Okay, so our tús, oh, tá brónarm. Dog me estamach an sin. Okay, so our dús, it would be just to Jane a cursius biog, a cursius gyar, okay, cursius sin a description biog, an Bialann. Okay, these are na ruddy bioga that get you an A, no a B, go will to ag Jane of níos mó ná just na puntí le herker, just
the bullet points. You just come care the Harlan. Okay, so we actually just cúpla rud a scríb faoin mílean dús. Now we can keep this on simply, okay? So we know lig the ski is anam don Bialann. Okay? Agus tá sé sitja, and you're going to cur on sin cá will sé sitja, okay, where it is. Okay, so you could say on sin tá sé sitja in Malia Vin Aider in Hoth Village. Tá sé sitja an Bríomhsháid on the main street I Gillianton. Tá sé sitja in Aca na Scoile. Tá sé sitja in Aca le Mocheach. Ein rud an sin, just áit a will sé sitja, okay? We're looking on sin cá will an Bialann, okay? And that's an extra obert, an extra sentence to help you fill up your leathanach, okay? We really are aiming to fill up our leathanach. So these are little ruddy simply that we can do chun sin éanamh. Okay, so rud, ag fécant, if we look back on seo an miachlóir, it's ceaparí Bailey bioga. Okay, so ruddy bioga mill shoaga is kind of cosúla cafe on seo, seach is Bialann. So it really looks like tá loan ar fá sa Bialann seo. Okay, it's really a cafe loan, no a Bialann loan. Okay, no, we could say tá béilte simply ar fá freisin. Béilte simply is simple meals. Okay, agus bíonn sé gnóthach nó ní bhíonn sé gnóthach. So bíonn sé gnóthach, bíonn sé dubla daoine. No, bíonn sé an tom ar fad. So gnóthach bíonn a lán daoine an sin. No, ní bíonn sé gnóthach, cílíonn sé sin, bíonn sé ciún. Okay? And that can be a rud ma or a droch rud. Okay? So it can be both guma agus both gudana. If it's ciún, céin fág will sé ciún. Okay. So remember on seo, you're ag scríb on Ríomhphost faoi do chóram iver hain is the first thing you're asked to do. Do chóram, your opinion faoin mílean. Now no one says go gahid the chóram a bheith go maith or go jas, okay? It doesn't have to be jarfach no positive. You can decide nach maith leat an Bialann, más maith leat. Tá sé sin ceart glúir freisin. So, dit mé sa Bialann le machara an teachtain sechatte. So first of all, say cahan a bhí. Now it doesn't have to be an teachtain sechatte. It could be a rare last night. It could be an yay. It could be margin. It could be on bhí sechatte last month. It could be cúpla seachtain ó hin. Cúpla seachtain ó hin. That's a few weeks ago. So scríbh mé an frá sin is teach cúpla seachtain ó hin. Okay, so cheap mé go raibh an Bialann. I thought the Bialann was. Cheap mé go raibh an Bialann. Either an Chalan is goma. Okay, an Chalan, tá sé néise, agus tá an bia sábháilte. Beidir go raibh sé an gnóthach, bhí sé dubla daoine, bhí a lán daoine an sin. That's goma freisin. Now is brail am an ceann seo. Ceap mé go raibh an Bialann geal agus ór. So geal dús cílíonn sé sin bright agus ór fresh. Tá sé nua aimseartha. So I think on picture seo we see a Bialann that is geal, it's bright agus ór fresh. Okay? Now beidir nach maith leat an Bialann. So you could say ceap mé go raibh an Bialann an solach. Ní raibh sé glán ar churbe. Bhí sé dáinseach, ní raibh an bia sábháilte. No, ceap mé go raibh an Bialann róflódaithe. Róflódaithe, bhí sé dubla daoine, bhí an omarcha, too many daoine an sin. No, ceap mé go raibh an Bialann sean aimseartha old-fashioned, agus ní raibh sé, níor hatan sé lom. Okay, now we could say ag an dear hatan an Bialann num. Yeah, I really liked an Bialann. No, níor hatan an Bialann num. I did not like, ní raibh mé sásta leis an Bialann. Okay? So that's pointse hain the chóram. So a rís ní caithfidh tú gach rud a chur isteach. You don't have to put everything isteach. But I would say definitely an ceann seo agus we can't put both isteach an seo and your fá. So definitely é seo, nó é seo. Okay? Okay, so rud amháin faoin mia. So pointse a dó you have to mention is faoin mia. So dús, dóir dig mé I ordered. So céir the dit tú an sin, okay? Céir the dit tú. Now,
Bhí chuach an seo because marúirt mé tá an cheist seo bunithe ar an bhógra ar leathanach 72. It's based on the fógra ar leathanach 72. So we can't be ag rá dúirdigh mé chicken piri like I'd usually order in Nando's, okay? Because that isn't ar an míochlór an seo. So we need to pick rud ag an own míochlór, okay? Now, we could say bhí an agus tá gá ocail an sin, bhí an bia an bhlasta. Bhí sé go hálinn, yum. Bhí an bia an bhlasta. Okay? Now that's bia Beiger gur nóir dói tú joch agus tá sé sin ceart glóir, just remember to change bia go joch. Bhí an joch an bhlasta, okay? No, bhí an bia lofa. Bhí an focus seo agan hána féin lofa, cílíonn sin rotten. Agus bhuaigh mé tí, oh no, so níl sé sin go maith ar churbe. Na bhí má blank Deutsche, so Beiger gur ordig mé chicken agus scalóga, agus bhí má chicken Deutsche, so we're going to curse jock the bia that we ordered is jock on sin, okay? So obviously níl sé sin go maith, bhí má chicken Deutsche, no bhí má bhradán Deutsche, no bhí má fasta Deutsche, but remember má agus séú an tábhachtach an sin, okay? No, it's very leat rá fleasc má bhlasóga. It's brawl am an frá sin. Cílíonn sé sin, my taste buds exploded. And we're going to take it that grab sé sin go maith. Okay, so puinte a trí ná an atmosfér sa bhíolann. So cén sais atmosfér bhí an. Now tá cúpla rogha agat an seo, ach an rud is tábhachtaí lever dá piok rud amháin. You only need to piok rud amháin an seo, okay? You don't have to cur gach rud isteach. So bhí an atmosfér an bheover, very lively. An bheover. Agus bhí an áit dubh le daoine. Okay, bhí an áit plódaithe, bhí a lán daoine an, bhí an áit dubh le daoine, frás eile atá deas. Okay, the atmosphere grew sin cinálín like gloomy. Níl sé just, níl sé bheover ar énos. Agus ní raibh aon duna eile sa bhíolann. So bhí mise agus na cara agus sin ní raibh aon duna eile ann. So that's not a good sign. Beiger go raibh kosher ar siúl, so kosher sin party, so bhí kosher ar siúl sa bhíolann. And we always know tá sé sin go maith, if there's a kosher ar siúl, that means it's popular le daoine, so tá sé sin go maith. Agus chan gach duine lá brethe sanna ditch. So chan la gach duine lá brethe sanna ditch. Now just be curmach an seo, lá brethe sanna, níl aon H an seo, and ditch, níl aon H an sin ach an éirid, okay? So tá sé sin go maith. Now bhí an bhíolann anachanóach, really busy, agus curú Jeffer Earn. So orintha if a bhíolann is busy, it's not great má curtar Jeffer Earth. Curú Jeffer Earn, we were rushed. That's not just. Okay, so that's not an atmosphere just. Okay. Cén fágrach bhfuil sé sin ag gaibbriú. Okay, 1 second agus rocky mé chun é sin all i PowerPoint. So tug mé é seo amach asan. Okay. Okay, so an seo. An Ian. Agus na daoine a bhí ag oibrein na freastalíthe agus an banisteoir. So na freastalíthe,
So freastalíthe ar na daoine a thugann spiadit, okay? So sin the waiters and waitresses, okay? Agus an banisteoir is an manager, okay? An duine atá ag gceannas, an boss mar a deartha. Okay, so bhí an éireann, okay, an éireann sin the staff. Bhí siad an deas, sin go maith. Nu bhí siad drochféasach, níl sé sin go maith. So drochféasach sin bhí siad rude. Okay, bhí siad drochféasach. Nu rud eile is féidir leat rá, nó thosaigh an freastalí ag cogaint na minalinn. Is bralam an fráis sin, frás an handy ag dul ará go dtí an 6 bliain, agus an 4 bliain ar atá tú ag play leis a shrap picture. Seachas ag rá ag caint. Instead of saying ag caint, you can say ag cogaint na mina, and that means chatting, okay? So thosaigh an freastalí ag cogaint na minalinn. Okay? So bhí an bia déanach, bhí sé leis, níl sé sin go maith. Agus fuair mar milseog saor in aisce. So milseog is dessert, agus fuair mar milseog saor in aisce. So feicim muid an sin céir de tharla. So even though it's not go maith that the bia was late, it's go maith go bhfuair tú milseog saor in aisce, agus is servís an a é sin. Okay, so leabhar mé leis an manisteoir. So bhí mé ag caint, leabhar mé, bhí mé ag caint leis an manisteoir, mar bhí mo bhí doitse, bhí sé burnt. Agus níor éist sí lom, she didn't listen to me, so níl sé sin go maith. No, bhí an freastalí ag teacsál ag an skipéid airgid. An skipéid airgid is the cash register, agus bhí an freastalí ag teacsál an sin a rís níl an seirbhís sin roa. Okay, buggy muid ará ganis. Okay, so on Rocky to a rash, would you go back? Rocky may, by me ag dul a rash ar an ina. So yeah, Rocky may a rash. So Rocky may a rash ar an ina, by me ag dul a rash, dul a ríist ar an ina is gama. Obviously, bhí tú sásta, agus tá tú ag dul a rash. Ní bhaid mé riamh ag dul a rash. I will never be ag dul a rash is not gama. So tá mé ag súil, céim fá. So this is either yes, no. So we need to include one of these, okay? And then, so then we have an piece of shot, Jainta. And now we're going to bug ará go dtí an cuid shot. So céim fá, so we need to have both in. So sampla, you just pick one of a shot, pick ceann amháin. So cúpla smaoinmh an seo, but if you have aon smaoinmh difriúil, of course úsáid é sin, agus buin trílas, san is an tam, is féidir lumsa é a cheartú díobh, so tá sé sin tábhachtach, buin trílas, try it out now. So rud amháin is féidir leat a rá, something you can say is tá mé ag súil a béile difriúil a chriáil. I want to try a béile difriúil, a new meal. I'd like to try something different. So that means go raibh tú sásta an or ella. So you want to buin trílas rud difriúil. Or if you're not sauced, you can say tahi ufásach a bhí an, an ufásach experience a bhí an. So níl mé ag dul arás. And a ríist rud nach bhfuil mar bhfuil tú sauced. If you don't want to go back, ní fiú an target é. It's not worth the money. Ní fiú an target é. No, you could say bhulhin go hord na spéire é. I really recommend it. Or ní bhulhin é ar chur ar bith. I would not recommend it at all. So ní fiú means it isn't worth it. It isn't worth it. Bhulhin means I would recommend it. Go hord na spéire, to the sky, tá sé iontach. Or ní bhulhin é, I would not recommend it ar chur ar bith. Okay, so that's súla gom go gairíonn sé sin. I hope that helps. Anis agus go mbeidh tú ábalta an Ríomhphost seo a dhéanamh. Buinigí trílas agus buinigí tatnavas agus ná déanigí dearmid. Don't forget go bhfuil tú ábalta to take down na phrásaí seo, because you will be ábalta either a úsáid to reuse them in Ríomhphost difriúil. So ní is fiú go mór é, it's worth learning them. Agus an sin by níos lú le féile agah. You'll have less to learn if you can reuse phrásaí. Okay, gurb míle maith agah, slán.